A paragliding je najčešće sport koga ljudi doživljavaju kao razonodu i rekreaciju. Međutim, Vojska Srbije ozbiljno shvata paragliding, što su pokazali i na nedavno održanim vežbama. Evo šta u vojsci znači paragliding. U blizini jezera Gazivode na severu Kosova i Metohije održava se sigurnosni kurs za pilote paraglidera u organizaciji Vazduhoplovnog saveza Srbije, na kojem učestvuje oko 60 pilota iz cele Srbije. Znači je mnogo veliki, zato što prvo piloti su završili jedan od najbitnijih bezbednosnih kurseva. Tako da su sada spremni za veće izazove, za bolje letenje, možda će krenuti da se takmiče, tako da pogotovo što je ovo prvi put u Srbiji da se negde organizuje SIV kurs. Obično je to ranije bilo ili Makedonije ili negde dalje, ovo je prvi put da se organizuje ovde negde na teritoriji Srbije. Ja sam došao danas ovde, na ovo lijepo mjesto, da se pridružim srbijanskoj ekipi koji rade SIV kurs za lokalne pilote, a mi smo došli povodom da bi nešto vidjeli kako se to odrađuje, kako je organizacija, kako se piloti spremaju, kako se uglavnom radi sve na ovom SIV kursu, da bismo mogli da organizujemo i mi nešto tako slično u Crnoj Gori i da bismo mogli malo da se družimo sa pilotima iz Srbije i normalno mi napravimo neke naše letove ovako za svoju dušu, a ne za SIV kurs. Moram priznati da je iznad mojih očekivanja. Ja sam ovde bio pre 2 godine, poznajem teren i bio sam skeptičan po pitanju visine sa kojom će polaznici dolaziti iznad jezera za rad. Međutim, evo, juče i danas smo uradili više nego što smo očekivali, tako da je ocena za sad, moja ocena 5. Ovdje ima oko 60 pilota iz cele Srbije, bukvalno od Subotice do Raške, od Loznice do Niša. Tako da i samim pilotima mnogo znači sve ovo ovdje što se dešava, prvenstveno zbog toga što je ovaj program koji ovdje radimo i finansiran kao deo projekta koji finansira Evropska unija. Projekat se zove CAN, gdje je Vazduhoplovni savez Srbije nosilac tog programa zajedno sa još nekim zemljama u okruženju, ali i na teritoriji Srbije mi vodimo taj projekat. Među eksperimentalnim sportovima paragliding ima sve više poklonika. Naime, radi se o slobodnom letenju, odnosno padobranskom jedrenju. Padobransko jedrenje je slobodno letenje uz pomoć jednostavne letelice u obliku padobrana. To je sport koji spada u kategoriju aerosportova. Nastao je početkom 80-ih tako što su planinari i alpinisti u Alpima tražili najjednostavniji način kako stići s osvojenih vrhova, pa su u tu svrhu koristili stare sportske padobrane. Paragliding je jedan od najmlađih vazduhoplovnih sportova i jedan od najlakših i najjednostavnijih.